And then so me mo akwa Bamra Adom TV bedroom health tips so aha ne anim de 4 di nkomo 5 minutes ye nche ntimedofo ne ene na wohwe mu nkomo nyina no Benz ye nhihye ti wona ne ye nhase enura ne de wo mo ehunu ne ma hodo de hihye eba ene nso ye ba beto so ne bia ya fa no ba ko kwan ye fa so eba sebe ya yakone ya badie mu no ye betwe ho de afri mu fi se wo hu mfonyi a etwaguo na wo hwe bi nso ye chi no a anwodene fasedama endpoint homeopathic clinic won da roma ne nya kwan epie monten so kone a nurse fo ne a doctor fo di nkoma ne yaba kolebu eye Benz unita ye ne mame efua safwa ompon edi enkomwe oba pene so ye mo akwaba ye da se enrem so bobo niema hodo ede nhihye eba ti ye pese week no day ni nyina no ye mfa no baako ti ne ye nhwe ne gas more recorded gas Benz ewa ha you record it almost every time and I say there's not even a single week unya gas near bia obeba hasi okay nti gas ye bibia ye tie record na obi be bisa say den na gas a ye nyina ye de ye aduane na obi nko ade odi koye aduane na etimi hyehye no nti etiefo ne ahwefo a mo hwe yen se ukoto anase ukofile wo gas na empre bebre no ebia wo kilos obi o ha 5 kilos ebi o ha 10 kilos ebi o ha 16 ebi o ha kese pa nti ebia didi so na time bia ukofile a rubber bi wo gas na no ya ehye emusesa rubber no eye loose kakra bi sa hoden ewo mu no eye loose kitwe bi pe na ama gas na start se eliki nti ubeti empampa no se eba anti se ukwakoche ukoto gas bi akachire omusi o mu change sa rubber no na no kwa change no CDs ni 3 CDs o ya sure ya mu me papa ni shemu de but 2 CDs ni 3 CDs no kwa 3 CD ni nti like every day you call fail no esi etu no mu me fofo nti omusi san gas na ntimi liki nti unya fix ya empampa biemba if a gas no oyemframa wa fili awie no oyemframa wudi besi ho a mane nsi ho kakra ebia 30 to 1 hour men so na enu ankasa settle enu ankasa obi beka say enu ankasa engina ansana waso wo so nso a hwe say pampan bia wontim pampan bia gas no pampan bia se wuti empampan na menso biebie wo fancy nyina wo mpoma no ana wo mpoma biebie na mframa no emfa nko beti se don hwe baako ansana waso wo so nso a hwe se ukura wo manches a wo de ba be so stove no menso gas no ansana waka se me kwa hwehwe manches unya ya sape empampa ni bepie empampa ni pie na agi watade em kura unya sope ebe explode eno na ye time ane bapa eno obi nso wo ho nso a tese na ohu foni ohu se gas ni leaki o na ode ebo na ode atoso onim se ode bo ne toso a ebo no be ma pressure no be ko form no correct enti uya sakra no gas no still enframa no epie enti epie kakra na ebegide mu ho no mu nyina enti dia obehu an se agipum na explode enti explode dia ache say bebia enframa no bifa ye bia ebe ho beshi enti se agi ceiling na ceiling ne beshi wo fencing e ho beshi udem bebia mframa ne beko bia se wo wardrobe mu kra na mframa ne kakra ko ya ebeshi ana se sto gas no so eben bibiti se fridge na se wuti se saade no ho no ma me bie fridge no light na wo ho no no etimi affect no ehowa ana wuti se gas no so eliki a men so light light no so timi affect no etimi mani explode nti ye nyankrofo a omotimi ahihye obi beka se na me nko na me wodam ho
nso menya saw light pe na gas no explode ye on so jaye nti na a leaky age hono ma nti enyinam kanea no asom because I saturated the whole place nti unya ye pe na age nti yesremu se gas no ukoto a mani nsi ho kakra ebeto aso nyambo chena ebe fa ade foforo because gas no ho ayi na ade amaye ye da se papa pa nti just a 5 minutes near the bro ewo eye bedroom health tips so fast dama endpoint na da romenti and education ati say ye no yeti one tehwe kura no what is a leakage no wo kwa mie fridge ni mu enso light one tehwe kura de for we ebo ntoma no chena kwa hoden wo kwa so